Pozdrav od Autoopreme i delovi automobila.rs. U ovom videu, zbog gledalaca koji pitaju u vezi grejača, posebno sad kad je hladnije vreme, kako ih provjeriti, posvetit ćemo kratko vreme da izvršimo brzu provjeru grejača, a da bi bili sigurni da li su oni ispravni ili ne. Ranije sam uradio jedan detaljniji video o grejačima, pokazao kako može se ispita unimetrom, kako može se ispita kad se skine grejač, koja je najpouzdanija varijanta provjere, ali sad ćemo ovdje uzeti jednu varijantu koja je brza, a ujedno je dosta pouzdana. Pa desi, ovo je 1.6 HDI motor. Oni su malo zeznuti što se tiče prilaska grejačima, jer se grejači nalaze sa zadnje strane. Znači, grejači se nalaze, ovo je EGR ventil. Evo vidimo jedan grejač. I oni su redom raspoređeni, ali mi ćemo vršiti provjeru na ovom grejaču. Kad se grejači pale? Grejači se pale kad nemamo dovoljnu temperaturu u cilindrima da bi mogli lakše da startujemo motor. Ko upravlja, ko će dati taj signal kad se pale grejači? To je relej grejača koji se kod ovog motora nalazi. Znači ovdje, ovo je kutija sa osiguračima, tu se nalazi i glavni računar unutra. Sa spoljne strane se nalazi relej grejača. Imate također na ovom kanalu jedan video kako se ispituje kako se on ispituje. Evo ovdje možemo vidjeti jedno mjesto mase koje treba također očistiti. Rekli smo da relej je odgovoran za moment paljenja grejača, ali kad ćemo dobiti signal na relej da se propusti taj napon sa akumulatora na grejače, to zavisi od IAT senzora, Intake Air Temperature senzora. On je povezan sa glavnim računarom, računar dobija podatke o temperaturi vazduha u usisnoj grani. Znači kod ovog motora imamo dva IAT senzora. Jedan se nalazi u protokomeru, ovo je protokomer koji stoji odmah, ovdje je filter, kućište filtera i unutra vidi se filter vazduha. Protokomer stoji tu i imamo konektor od ovog protokomera. Tu se unutra nalazi i Intake Air Temperature senzor ili IAT senzor. Drugi se nalazi, znači taj vazduh dolazi ovdje na turbinu, prolazi kroz turbinu, ide pod pritiskom u intercooler gdje se taj vazduh hladi i dolazi ovamo na kućište leptir gasa. Imamo ovaj MAP senzor, a ovo je IAT senzor. Znači ovaj Intake Air Temperature senzor je odgovoran za moment jer je on najbliži usisnoj grani motora. Evo ovdje usisna grana motora, ovo je povratni vod od EGR ventila i ulazi u ovo. Znači on je najbliži cilindrima i on je odgovoran za moment kada će motorni računar dati signal na ovaj relej da se propusti napon prema grejačima. Sad ćemo raditi samo provjeru grejača. Ovo ovdje je od svetla, znači ovo je svetlo, LED svetlo koje je na akumulator.
Šta nam je potrebno za provjeru? Potreban nam je jedan kabel koji može da dođe od akumulatora do grejača i da ide na plus. Sad ovdje moramo voditi računa da ne prespojimo negdje na masu. Znači moramo skinuti napajanje sa samog grejača. Ja sam već popustio ovaj šraf tu. Znači govorimo o tom šrafu. Skidamo. I skinuli smo napajanje. Znači evo ga, napajanje skinuto i sad imamo dolaz do samog grejača. Ovdje dolazi plus grejača. Pogledajte raniji video, dobar je video o grejačima. Masu ovaj grejač dobija od samog motora svojim telom. Dobija. Kako mi možemo provjeriti? Znači sad ćemo dovesti direktno plus na ovaj deo. Ako dobijemo varnicu, znači kratko bacamo, ako dobijemo varnicu, to znači da povlači struju i da je on ispravan. Ispravan, da kažem, u 95% slučajeva. Ta mala vjerovatnoća da ovaj način nije pouzdan, ako slučajno kojim da se desi da grejač pregori, dođe do prekida, ali dođe do spoja na masu. Tada će on opet da povuče tu struju, ali to je retko, baš retko. On kad pregori, on automatski ovdje neće imati, on će imati prekid, znači ponašat će se kao da je prekid. Znači spojili smo ovu jedan kraj, evo ga tu, to je ova crna žica. Drugi kraj idemo na taj plus od grejača. Mnogo je nepristupačan, ali sad ćemo da vidimo, znači kratku varnicu što baca. To znači da je ovaj grejač ispravan i da on povlači struju. Da je neispravan grejač, da je u prekidu, ne bi mogao da baci u varnicu, ne bi prolazila struja. Kratko o ovim grejačima, ali dosta pitanja sam imao od pratilaca kanala kako najbrže provjeriti grejače. Opasno je, da kažem opasno. Teško je skinuti grejače, posebno ako dugo nisu menjani, oni zapeknu i veliki broj slučajeva dođe da se zalomi i da ostane u bloku motora. Tada već imamo problem, moramo skidati i glavu motora, nositi da se na posebnim, da kažem, spravama vadi taj grejač, onda imamo zamah, moramo menjati dihtung, već kad smo to odradili, ravnjanje glave i sve ostalo. Znači, veliku pažnju ako skidate grejač, povesti, znači bez imala, ako dođemo do malo većeg napora, odmah prekidamo, pokušavamo sa sprejem i tako par puta dok ne dođe do odvijanja, nikako na silu. Nadam se da sam u ovom videu objasnio, a sve ostalo u vezi grejača možete pogledati u onom ranijem videu. Sljedeći video će biti u vezi grejanja. Imam dosta pitanja u vezi grejanja, posebno sad zbog hladnih dana, kako da provjerimo grejanje i ako nam ne funkcioniše grejanje,
kako ćemo otkloniti tu neispravnost da ne izgubimo mnogo novca. Vrlo lako se rešava, svako to može samostalno raditi bez odlaska kod majstora. Faktički spasit ćete 20 do 50 eura sigurno, sami to uradite. Pozdrav od Auto opreme, vidimo se u narednom videu. I naravno na kraju ne zaboravite jedan like ili subscribe, podržite naš rad, mi ćemo vam se sigurno odužiti. Pozdrav od Delovi automobila.